E mahana rei no te momero mai te apihia no te arata ei te piarautea e tau teiruto, no na matahiti e pēra te hia tunei e tātou. I rito i te mo whaotira aru ti tau hia i hamanai te e pēpoi, te mai tira ai au te perititeni o te piarautea. Tōna mo mono perititeni, nari atu ai te momero no te tomi te whaatere. I rito i tāna ore roda, ware ni meo toma mutan te i nei te tiara perititeni no te piarautea e tau teiruto, i tāna awea no na matahiti e pēra te hia tunei e tātou. Nōna, ai tatu e paroi te imhana, iaho e te mo oire, te piarautea e te hauwhenua, no te pepe e amuit ai te parau te whea whaapurau, no te maut amutu atoa. Ko whahitui rātou i a waitara tāmura, o te hauwhenua, te piarautea e te oire. Parau e te oire, no te mea tamanau i te whate o te oire, o i te me te eau, te whanhora i tate mo opuara e tāpai manu i te mami te pe ai tate mo oire. No re ke tuha matamua, te wharere a te hauwhenua, apora oire e te piarautea, no te mo whaaura. Te piti, te whanhora a, ia nene he tātou ia pai e tātou mo mahoto te whenua. Ia te vene i te voi roho i hora i tua motu, wani mei te mau tāwana, anhoia ti te mo tanu rā, parau tātou e whaapu pilot, e parau noni hui te tanu ai tātou mahoto te whenua, tumu rā au, te rea tārato i titau maira. No te mea te parau rātou i te pai hoto i o mātou, te parau oia, te vene te ruhoari, te vene te puruhoari te ni au, te vene ke tei te moia, nā tōpiti atoa, nene pahare te opuara. I tōna pā, aita te tāwana oire no te hiti au te rā, Henri Flower, i huna i tōna hin aro, i rawe atoa hia te i mo opuara, i te pā no te whaapu, nari atoa i te whaatamara, i te no te mari i haere hapi rā, i te mo maa hotu e maa tupu no te whenua, i rito i tōna tuhu a oire. No mātou, te whātere o te oire hiti au te rā, wainene mātou. Noria amuiro mai wai te imhana, i nā aro e whaaro i roto i tāna orero rā, e ha te mau tumu praurarai. Ti tau toha mātou i te e perikitini, i a tō mā, tō tātou perikitini, o te piarautea. I amui tō mai, i ano no te mereti mā, i nā aro tō mātou i whaatupu atoa mi tāna, i whaatupu tō ara i roto i tōna oire i tapu atea. I te tō mai i te nuna e te rawe tō ara tātou i te ria tuha, no te hamai tei, te mereti mā, i ano pe no te hono mai rapa, mi tātou mā muta, mana o bau i te oire tara wariro ia, e hi o rātoa nā mātou. Mea ui te au me here o nei te whenua, me here o nei te whaapu, me au nāna te hipa whaapu. Trara, ia operehia tara mō mai te roto te mō oire ato, traia ta e paratura, whaatia mai te mereti mā a tātou a whet i tamari. Ia tia mahan a te mereti mā e tia mā te whenua. Mai te peu e te riro nei te parano te ea e mana no arahi no te mo whaatere o te whenua i te imhana, wa hapapua o te peritini no te whare apura arahi, i tōna man o turu i te awai ai reini hia mai e te whaatere o te hau whenua, i rito i te ture awai a o ia hoi, ia tūtawa e ia whaitoito hia te whaia whaapu i te tanu natura, i tarato mo hotu atoa. Hene te e ata i te no i te parau, i te rai te arwai te hipa, tō tātou hoa tō mā, i te hia mai tāna o hipa, ene no te ia nei, no te tūrei rahoa tātou, i te whaapura amai tei. Tātou mau tupuna hawa i hapi i mai tātou, wa tērei tō e tau, mana o te hea rauhi, marmar mai nātara a, nātara au whaatupu i tātou maua, ohi atura te nātura. Tēnei te wahoi ahu e hi ara tātou i te nātura o tano. O te mea, uhope te mau mea tō tātea tua i horo amai, e te tāte imi ahu nei te rao, no te tui te rao, no te awitiwiti te whaatupu, e tiope ara, e ino te horo amai, e tō tātou tino tae tātou i te rei te mau ai rau e rei tēnei. I te tō te tau ahu e no hia mai tēnei, no o mai, e ui mere. Whaamu e te whenua i te maa mai tei, i tanu tua i tau e maa, i ria oe whanau ai te maa mai tei. Ti ria, whanahora i te tau, he te rao, e o te rao nā te popa, e awai ahu mai o tātou, te wera tātou. I tōna pā aita te monoperiteni o te hau whenua o te ari alfa, whatere hoa toa hoi no te whaapu, e tapitapi i tōna manao. Inaha, mea ta amaita e te whaaohipara, e te mo hopo ia, atera, e te rapu whaatere rā. Wa hapapu atoa i te turu a te hau whenua, i te mo opuar atoa, at piharautea, no te mo matahiti e ratere hia tunei e tātou. Te hinaro nei te whatere rā hau, e parau e tuha a tāna tuha a, no te whanau mai ia tātou maurawa ea. Tā oe ra tuhu a te piharautea, nā oe e wheruri mai, e hare tātou e hia roa. Nā oe e wheruri mai te hohoa o te whaapu, tā oe hina arora e vesho hia rutu i tā tātou mo tapu whenua. Nā oe e wheruri mai te maa, tā tātou e tano,
e hapu ai roto i tatato nei momereti maa nei, roto ane tatato mo wahai tapihi ora. No reira, e tuha arahei ta au e te piha rotea, ta au i e hamaruru nei te i pupu api, ara te hia tō tatou tawana, whanhor a whahia te tupu mai. E rawe apiti tatou, te i e whanhor a no te mea tia turi rei to te nuna, e ia prope tatou ati amahia, te tei pai o tāna maa. Ia riro tō mai te whaapu e whanhor a no te ora a, no tera utua whare e ora a i rapa e te oire no popete, no te mea e hare nai tatou i rapa e tō tatou nei mo oire rarahei. Hai tātua e rawea no te nuna no tōna ora a, tapiri te pai o te teiroto, a hi o te parau o tōna whenua e i reira o nei ora e. Maruru mai tei, tō maruru mai tei, o tau, te i e nā ohuru mai wā tia, te i maitihia te i e mana no te arata i tātou hupa. Te ia tura iat a paparaut mo mero whaatere api e arata ia tui te piarautea e tau teiroto, no na mataiti e pā e ratere hiatu nei e tatou. Sont élus en tant que membres du bureau de la Chambre de l'Agriculture et de la Pêche à Launay, M. Thomas Mouta, Mme Réa Teina, M. Jean Tama, M. Moetini Mouta, Mme Barry Tama, Mme Odile Rolleuil et M. Timona Tané-Roaley. Article 2, sont élus aux fonctions suivantes: président M. Thomas Mouta, premier vice-président Mme Réa Teina, deuxième vice-président M. Jean Tama.